Kahen trap Integrated Territorial Organization lane kahito yung Shillong City hapo ka jingelam jong organizing secretary usamla penchangan yung rum rangkat ka jingdon lang president ka Milim Circle bat ki dikhot ru kumju haka arpoi tarik uyayong arajar arpun reu hadin balayo ka jing ujor bala suba ya ka jingdon ki barjela haki than sherpi bat rilbong kila lej syakate ke jaka ban pelong ya ka jing khanra hakate ke jing khanra kate ke seng kalalap ya ki prangut ki suba mender kumbala ujor bat hapreng ke jing tokit bakato ka nepor kaseng kilalap ya kite ki prangut bakitmu ban lej bela syakithain pen ursla bat kaseng kalayo ban pen phai din trai biang yaki syaka jaka bakilawan namar kimdon yaki kot kisla ki babiang Mentah kasi nakaliang ka itu Shillong City pada kecing don dekat lang bat di presiden yang kemeliam dalam bat dekat rujuk mentah kasi iyo komplain nak iba ba hidon kinder tiba rung sini si kecaka kejongi mo bagi dekat kesla kimiadan lingba kila afoni nang ilawan sisya ngilap sisya ba hidon sya ti kinder ki bawan na asam ba hidon dekat kesla kabebiang yang akan tu yang infiltration nak kapor mo nakaliang kejongi keseng ngila kentu ba idei bakin pet beniak ma bakin dei ban su ailat tang bakin su ailat kat nomon manong man penbiang tang islip itu irisit kamdan jingmut nomor ba idei ban biang haba pi wan tray sepo sekali kari kejongi samegaliahi selong lakiru igan kam dan kam kat selaki biang ki lebar license ki police